Also your actress. Or directors ni. Wait me abudi ebidi actually me. But holding the cashiers. Okay. One cashiers here adwuma. Na Rose bi aba international bi adwuma bi aba esa mo ye. Na director na ka kire wo say, "Mami ndu na leading role me fa ma wa." Na ya. What can you say? Oh no ma bi so ama. Folele. Me pa. Adwuma we nko na mebie ma se de na nka metena ase afa. And obetina ho sa babroa. Okay. What ya? Ka mefa kodu awo ma se. Na wonim de bia boss ne tie. Sa boss ko no. Owo mental problem e fa say omomugu pantan no. Esi ekoyi om na ye do no mum koto. How say me betena ase na me ba ma hem. Na fa wo kwache me nim size ekuta no ye ne bedi me. Ja. Me peje mu say. Okay. E me de ba. Na me tell me. Check it. I was so boom, say. Na wonim ye. What ya say? Okay. Na wonim ye. Okay. Now so. Okay. Whining. Okay. Just so. Okay. Just so. Everyone I said dog no more say. That's so. E boring. I was sick. Was sick. Eyi me pan. Yes. Okay. Uri afa wo katrema no. Start film ha. Okay. Fa bra me na ase. I'm starting through him. Me say. Fa. Me say. Me chene me be mu ye na. I'm so happy, I can't mesmerized by the eyes. I'm so happy, I can't mesmerized by the eyes. I'm so happy, I can't mesmerized by the eyes. I'm so happy, I can't mesmerized by the eyes. I'm so happy, Everything for me mo bibia akwaba e de mo bad na yes outdoor show so na yenum no unim se ye tu ye boase na ya dosuko akoba bia ma me otawo nankasa ye nkwa ani akwakofa ensem no a ehinta a obi entimi nka no ye de abrew na me bisa o se oyo ba a wo hweme na ukopa adwuma bi na wako na bema no anase boss ne se mami ndew ansana mama wadwuma no anase wo adwuma bim na boss ne se mami ndew ansana mama better position bibi sa say eye anase enye wa wo hwemi enyi wa fidie ni mfiri o ahaye original na yas 1 TV so ewe YouTube and I will share me koswa na subscribe like it na share ciao comment e wase mami mi twa me ho aba yes adult show any original yes one TV ne so na me cancer then I ask adult show them about that mpacho maybe I will say TV me pacho papa so let's go take from there okay action ahaye then I ask adult show so and we ni kuso a dane dai o hwemi medofo mi twa me ho aba na me ba de a ene de me no nim sesa me ka me ho a e ma no because so mo free poase na me de o ma ba na o ma be kom adwene na wo so wa fa bi e de atokoto dwem e de atu hofo mi twa me ho aba sesia meda ebusia for ye mama kwa aba bi ai na ye saka eye Afia Empress aka Okuroko wontiati akọ papa bi ade tumu odu na nani atse se ye ka wo ba be menya na wo mo ka eye Afia Empress anamboa Afia na boko di bedo okokura enya koro bi entimi moa wontiasi Natasha oba papa bi awo yes slim na hwe nye me egu na chi a me de anya me na me kan emfa se me hye me oh sorry so gina ho ana be say yes me no sa me ka kire wo se me to me bo ase wura epo na se ensuo na se makofa me guest no e de o mapa me dafo ene ye be hwe bibiu me ba cha adwuma be na aye Me actress. What's all ye de adwuma Me actress. we actress ene mo terms bi a e na ye kan Yes say. Won't see ni twase a urura si chem ene ye wote ase e tira nkofa wo free po ase bae medafo na ye hwe bibi wa ha o Okay. okwa akopa adwuma na wonya bi na wo boss ne se chenchena ache ade se wo ne woda wodi twenim ansa na wo mo adwuma wanka Oh, obeti ase okay, me dey come in kwa dia. Maybe your mama.
Are you serious? Oh yes, maybe your mama. O ko pa adwuma. Say. Na boss ne sa chenchena ache. Ade me di wansa na mama adwuma. Oh yes. Maybe your mama. Pacho say de ntina baby mama no. Oh, for as long as I did when mama nko ade a, maybe mu de mu ade ama. Esa wo kira, wo be ma wadwuma na obebie utwenim ama na dim. Edie bi a wo pe ansa na wa ma wadwuma. Sa pepepe. Okay. Eno no de na be ma wo. Sa dwuma na. Okay. Yo, oba fefe. Efia Empress. Empress 1. Empress ba ko pe. An so no. Eni e megu na chi na nya asem ketoa. No size transformer. Efia. Odoyo. Medofo. Original. O kwa ko pe adwuma. Na wo boss ne say. Age se wo dim ansa na wa mo adwuma. Ana so say wo be ma okra na age se wo ma opposition na eso. But wo be di utwani mu ansa. Fans, me boss ne fans. Fans we, me boss and the fans. Okay. A twemu certificate, dey he bi no kuta. Okay. A twemu certificate, dey he bi no kuta. Me ma won be bie mase. Embedi me. Adam we final year student. Okay. Ese dey wo kan die. Enya die a wo beti ase ama boss na di utwani mu ansa na wa ma wadwuma. Okay. Masa. Maybe you must say one page man. Masa. E adwuma we nko ana me bie mase dey na nka metena ase afa ko. And all bet na ho sa babroa. Okay. What ya? Ka mefa kodu awo mase. Na wonim de bia boss ne tie. Won say enya Ghana hanko awo. Ene ba bia wo kwa akopa adwuma. Age say boss no ubie ma no. Na me ka tell say sa boss ko no. Owo mental problem e fa say omom gu pantan no. Esi ekoyi om na ye do no mum koto. How say me betena ase na me ba ma ham. Na fa wo kwat say me nim size ekuta o na ene bedi me. Da me wo yare. That is say na wo kan die. Enya ade abeti ase. Na wonam ye ankofo pe o ne ade. Wo ti ase wo ncheke om kote. Ana wo ncheke say bi om bi om wansa na. Original me gas me show. Me share o be ma pe ko pam baby a me hwe me hwe baby a me hwe zipu. Me hwe wo na asem wo nan wo hwe baba me hwe de ye tie me yar ma hwe wonsa. Okay. Ekuta AK47 me hu. Pistol me hu. Okay. Nti me metiase ama metiase ama nta masa John Lewe. Efia. Ade die ntina ne o boss na epe no obe ma wadwuma na adwuma na ye wo future. Ade ntina wo he ne nantem ansa na wonte ase Me boss ne de na say degree and masters. Okay. So what I say? Okay. Say wo adwuma ma me adwuma nda he no. Oba be pe me edi me. Sans no bi so ba be pe ne di no. Na ma ba be ye jealous. Embassy ne embassy china. Nti me de be kwa abontene. Nka na driver kan me ne di ne tim boss. Okay. Me boss driver me ne di me I said Natasha. You use what you have to get what you want. That statement was made by madness. And over bro, when you do be that statement was made by madness. Omo madness that on the medical statement. I mean can just so boss so obedi wa. Oh crop, mondi. Can we say another level so be so what I say obedi, obey jealous and obey ending. Jealous of what? Empress. So the what that say your friend is saying. Where do no am adwuma? What does we do no am adwuma? Mempe one job. So be from be ba no ne be da no am na adwuma say dey. Wo na your budget. Wudi a wo ka ho. And can we say twa bia so ni muskes. Etwa bia mu ni wa alewa. Say me twa na your red gold guinea can we say inside no Tampiko be wom. Tampiko yogurt ehim. Enti say wudi me twa na wo beka. Of course, any man ndi no one kai. No be fufu ba na be fa. Hey Empress. Adam was Sunday school. Ene na wo twene nye chapapa because wo suro se wudi na se wakọ na obi fufura be fa dia. Ene Empress wo twene nye. Orewe, mbema nklama yo. Okay. Mbema, omu pochi bibia. No matter how twemu tie. Do so awale na yiri say 75% ni say ni yiri twemu ye de no. Still kula wo hu ni batoko ofi de ni hwe. Empress ene wo twene nye. Se wo twene pa ba ma timi di na se nka de ene. Na yes. Wo de fa wo kunu free me 3 minutes. Sawo. Me kunu de nko ho. Na wo beka. Me bi kunu na ko ka kwa ka o me wo mpo bi. The way tie bia wo say hu obi fufu kwa. Oda. Okay. O de be ni ma he no. Okay, Natasha, one the work and ya adwene ana afia asema work. Oh, me ne ya adwene. Oh, ne me ye. Oh, me ne ya adwene. Oh, ne me ye.
so wo pedwuma no nko ade a e wasa wo ntimi mbie mu se de be ya wo benye dwuma na aye alaba stamp wo kase wo mbie wo nan mu a se wo pedwuma no bie ko oh me da me bie bie ko de mu o de me be bie because why na do so wa trafo e ya ma adwuma no na ya san ama opposition ewu it's opening na no wura shop ma church opening no na wo ebusiafwe aha ye de ye pa se wo ko pedwuma na wo boss se mami biemu na woni wutwenim ansa na wa ma wadwuma anasa wo adwuma nim dida na boss ne se biem na woni na wo ma opposition eye wo a nka ba eden me de me nko asem we entiri mitiri enu nti na me ne ho share no me dofo kai se ba dwuma dia wani guso a wo hwe eye de na Yas Adult Show de na Yas Adult Show yeyi ewo YouTube follow me ewo YouTube YouTube original na Yas One TV so ena wani guso a wo hwe na kai na subscribe share like it eja comment na anim say yen no de ensema ehinta a wo bi entimi mfa mre no yen ye rap na se na makosesa me ma no ye de apa ya be chirichiri yi twa me ho abasisi ya me ba ye beto aso I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized. Ebusiafwe me mama kwa ba biem e de mo ba de na Yas Adult Show so Natasha yes also your actress or directors no obetimi abodi ebidi a kire me ba holding the cashiers okay ebidi the same ebi me from the okay so cashiers pa na ota ene ne ye adwuma okay nti woni cashiers ye adwuma na Rose bi aba international ayi bi adwuma bi aba esa mo ye na director na ka kire wo say mamindu na leading role me fa ma wa na ya na kan say ohono ma me bi so ama folele me pa don't come hey Natasha I say what you wolf pa as a wolf bisa folele yes I say mo wolf but me better position don't come I mean sangwa I was say me bi mu no ntimi say de be ya obitu ma me position am I was say me ntwa wa no wonim say ubie mama na diu ama position better position no obesen di obi ade role ni any day come and then come but odi alo so me de beje no Tinasha say at the end of the day no so uchi directors be force so a wo be wie no better positions into wo be wie na say na leading role no mo nyina na wada asem obabrewa na say de wo kan de ehu biemu na utwe able oh I'm ready say I was say me biemu say be ya menye better position nti e dey na me position ti obi adaja wo ko bia mo bia me biemu ho na be hu ni wura nde na obabrewa send for man bebre na leading role aye de be mom better positions at be mom bebre na diom ho je leading role wa de me ntimi nka mo okay but one kasa die me anta de wa sigala me say yetu do ko okay now the cameramen ne sound ne oh mo ya me fa mo ye hwe okay me fa mo ye hwe okay asisi en committee ba ya fra obede ahu na ya me di ba sisi obede ahu se me obi ahu se me ba ayese wa sigala say oh eh hwe ayese man ho eh ye hwe certificate ni Natasha ma wona ne to ne mo no oh David ma wona ne to ne mo no Natasha yes what say we ye dwaman what you say so ye dwaman oh yes Matthias say there's a demonic spirit be to mu we ne demonic akasa we ye dwaman ho okay spirit of sense Empress there's me part also say dwuma be na aye me ana aye host ya be ne de okay o boss ne hwan o boss akwesi adema na say na wo host no na akwesi agema ya ba wa fra wo say adwuma de wo ye ni be say me ma better position enti me be say me ne wo da na be TV station ni nyina na adwuma ni nyina hye wo sa wo be ya na wo nye position no de mama eyi ediem position okay position no de mama edwuma wo say me wonyansa me mfa nko bua nkofo manage eyi no edie wo nyansa
na obeka baby o wana e maka wie obeka hono na hospital afako obenti won fa ma e ni wura da cha be ma me wale ne me to so ma si ma e o obeti asa wa me me pe Natasha said, Obapa Natasha, Oba wo shape papa, na ne mu ya fia. Wose wono de wono. Say djuma no wo bem, na say obema ne better position. Na say djuma no be fa no nko ade a. Ene no on waste time crap. Obedu wono akasa betwoto no wedi wa show. Kwajuye no ma ne better position. Eye wa e ka be de. We de e boro me so. Eti wa wo hwe me no and I share ideas. Na efia empress nso de wono de was say wiase nyina djuma e na abekukura so ano se ubedi na nsade a enya de a wo be makwan wose se ekoba se otumfo okora e na wose wonyina na chi a enya de a bepene na me bi sa se eye wo a e ka bepene ana wo mpre wona me ya adwene ana se woni Natasha e na ya adwene empress nso ana ja comment koso a na like na share maye na iguso bonka e se eye da na yas outdoor show ena wani guso a dani de o hwe na anim se me no mapamfo no me hyeda kopo na se na makwa akosesa wom edi wom aba eti eba na adwaman a wom ase eba na note a wom anu ate eba ne prima nsoso a no size. Natasha, yes, I said ya wo kan die yakoseti bi so na se me madam fo ni wi na ro kasie bi pa wo ho a director ne pese wo de mam but we be do ansa na wo de ama wo a wo so nim se me ne director ne hyehyɛ wo no wo be makwan ama na di ana wo makwan we di mo na wo ye di mo medino okay medino because a business we ye di mo COVID-19 woni Ghana for wo mbeche no o de be san ye why not medino a business na wo be di no say a business medino odi mi bia say Adam fo bu say na yes Adam fo bu say no e na timi di ukun dachi na say madam for you mi we were what has happened you mi nua we were bad friend nipa be say we see na kuna kuno e na ko ko ba de cho we were go direct madam for you mi nua what has happened di ni kura na ana ne boy kura na say nya hwe what has happened say wo best friend and say wo best friend me pa cho me wo best friend bi na say unim say ni kunu wo sika pa wo hwe ne pa na say ni kunu be sew pa wo betimi ya yensi achi obeye meye pa tuate meye de mu obeye meye we are true for shop for musa true for shop o e na egu e bia nie pa medi say we say na see ekun direct me no anka metwe wo sofu man mu on sem fata o man mu e see ekene su nipa bi say say empress they also can wo best friend Adam for pa wo sika but wo boyfriend no entimi show you no wo person ko wo show wo do no wo hwe wa wo so mpene esi no bia na dachi okay ensa chen ne ne pe okay se me de no oni bia madam for metim ne de nkoma ma bibia ye bibi okay eti dey support them wa monso e ba so be si wa monso le check wedding there that means me ne papa wa asase wa monso e oye unia wa dan for no oye unia esa se ye tie ni wa dan for oye unia ye kwotwe ne so ba franka so woni obi afi eja ne na ni kwa fi eye nia me nchawa no empress Natasha wonim say Adam fo bi chi nua bi ka je no enu de wo me si we ba say e bi na so eska e bi ti me ba say madam for no kra director na on fa ro ni ma no na me po me wo finfin why not say me bie mu and I say mama na edi mi amma me sa ro say afra dia tra me o di be ko ma outsider o be ma outsider Natasha say enti me nom na ntra me nom na ntra ka me wo nom na ntra pedie pa wo we master of it pedie o pe o kwatie pa ati o pe kwatie pa kwati so emu odu style ben kwati emu odu hey wa say kwati awudi o be hu say yes wa say ni twem kwati Natasha ba me bisa obi bi style ben pa na wo eya wo ta ba cha wi baro ana so ne de say obe peje wona ne ba kwa sisi na ba kwa sisi na be ma no so adena ne sei na no sei pa wati ase aha wi baro no no wo si wi bare de say we bi wona ba eti eno ko an style a wo pe o da be no si dogi we chese kwase na ya we chese woni madi na wo ka se o pe se wo bedem o se ana bibi se si we chese woni mudi ri baro no bedem ana se wo bet me nti ase meda met na akuya no sisi okay wati ase na be ma na bi ne nai ba ko na obi ne nai ba ko na me so ma bi me nai ba ko nti ye nyina ye hemfimfin ese akonyam kra wetimi di akonyam yes akonyam ana se ba fu o de mudi ni ye di we o che kwaso na dogi ne so ye umu
mu ahodo Ghana ma I say Ghana ma na say Africa yeah ncho am dey wo kan dey na say baaf mu kura no itimi di man ye hwibaru baby what you say entity e do o ye George men so ye mu hot drop and I can say e bi mo ma dog na say o mu siro bi sa o person be bie to ni na hwibaru dey ya nti ni ye okay hwibaru na say o ma otuna atena empana no what you say no wa pija we pija mu say okay then I asked so I was so mu say na woni mu ye what you say okay mu say na what mu na wo so okay wine so okay everyone I said dog na mo ye say then so e boring okay so dog ni eno na ma kira wo no e say dog ko ma dog na wa fe wo tun say na say de biemu tina say ujina wa wo de wo no e be bo wiem na wa bu mu no akoma na wo fun beba no wasa oh wo da to wasa the okay so one na nya adwen a wo no so style ben pa na wo so pe odo edie bi wo ha ana kwatie bi wo ha enya about styles okay I'm sure okay when ya bema oye wo type like ope na wo hwe ne bema echi ne kwotse no the way ese ne wo na asifa atse no sa kwatie bi se no and style bi witimi question about the style okay the here na say romance ne be good okay tie menya bema me pe na menini me enu romance sister what a fifi maso in fact la ne mfa me hwene so ya me free me hu na e fa ma no ho na me kon hu ne na wo wie a wonye ndru bebia ho bo modia eyi matale no okay fa wo se eyi me pants fa wo se eyi me pants yes okay wo se no okay fa wo dress no wo wie a fa wo katrema no start free ma ha okay fa bra me na ase I'm starting through him me say fa see me chene me mu ye na okay okay start free ho okay fa bra me na ase okay what the ba me na ase a ma me hu se me na kokomu okay emu to atopa takachis okay takachis okay so what I say emu twa atopa no wo ye me sa ne wie a wo wie bebia ka bigu maso baby 10 okay 10 ni mechi ni mama mechi da line ho no me spana ko no na bache no certify okete me ne film okay wo wi a wonim fa won sa shema ha okay priama ha ne baka klebi okay so what I say fa won sa sheme say okay baby peja wo mu kakra mama omwa wafu ne kakra yes start free me ho wo wi a unye wie ye sa ka che me say peja ye fe ne Krama Jones I want to you hey why you say ansa na wo de won saba say so o see your friend say Krama Jones I want to Krama Jones okay why you say okay no no stand see wo be blame say no Krama Jones bie mu ye na say hu ye say na wo de memoa wa na and see okay say okay na wo de sa hye ne say no okay na wo de won sa ho no me tweba no na wo de fefa okay ho na abeti se blofudi bi e blofudi se me ka ton se me ka awoza kasa Jesus bia be se san ba hey yes I know me we I was afraid I do na yes me se me wie ya me show no me ba ma me we show no sa wonye outdoor ta me serew enhwe bi emaso emfra me enkafo bi antre me wo ya adult de ya me serew share subscribe e ja comment ma me na me frew aba so bi wate ai anasa me ba be fo free so yase e de wa ba betena so ma me to aso wo be hu se me nufu na ye hyehye oh minifu ye hyehye wo so so minifu no hu se ye no ato anso adan me ka hu se akwa na be se we de wakabo se o ma brofo ne pie wo keji a o be se wo start brofo no se o ma brofo ne pie no wa dan me na wo chest wo me minifu no enko ka minifu no e ka sa na fa won sa fa and say fa bra ma no me ne post no fa won sa fa wo yes na ultimus oba no wa for odu baby bi wo do sa point no fa na year exams no obetro so what I say if wo wi a mo no ankasa oba no ka so be manim won fa twitwitwi no honom na asa wo di o pia asa wo twe o to se wo pia if wo better say okay ewrem okay exams na wi wa pass abusiafo ahaye de papa na nsem we de age se final words no utie ni yi na de bia ba obra
Okay, Natasha, Miss Ronsama Wakanyina Ed, now this year be brave. We'll find our ways again, and I'll remember what for our show. But your camera. Oh, okay. The American say, Oko Jumamuna, Oko Pejumana, or boss say, or Pese Undiwa. Madam, you will be beer, say, oh, Ojijo was say, okay, me, because, or your boss. Sister, Coco, because I was saying, we are money do. Or do one honest of Bema Jumama Amawaye. Inti, me no dear, I was saying, won't me do what I say. Me chia me mama our woman and then me twin sister Omwo Burger. Me social media handles ne the Burger Girl, Instagram the Burger Girl, Facebook. That's Thank you very much. Effie Empress. Okrok. Original. Mr. Camera no na ma o final ways e ma hwefo a o show any social media handles. And Adolfo. Okrok. Ye da konwa na mama wie. Me chia na yaso one. Adolfo ni na. Monka hu se program we the adults yenka say children yes slow enya nkura yes na yes adult show wunyini wedie mu a embetena ho na edie ni kotie ne twemu sem ene ye debrem onua ma me ndade pa me nsa bi ase me dan Ghana man na ase ena me sa chia me maame ene madofo ni na mesrem efutwe bi na me dem am hwe ukonya bema lesa ohwe na wodom na obekọ odum na boss say ene ne nda no ma position die o boss nka say wo ye wachi ai wo ye wachi say rescue kan enu mu wachi a kire o boss say enu obusuam enu mu sa wachi no boss bia we dis adwuma sat na happen o Ghana hapa mum put stop oh say obedi obi answer ma ne position e wrong enti meslem emba na mo boss die ana director say mo die tata guest na so mama mo position no munjai nenye oyo oba na sad ne towa menjintu because that chibi no e be ya asem kan de amawo ebia na boss na won ne dan na director na no dan e ye ukunu that kunu bi nua ana say sa nipa no e be yan amawo de bi nti jai mechi adofo ni na e na mechi na yaso one so adofo ni na Medamas Manosi. Okay, abusiafo. Ya de dwumadie no abawie ye. Me de obi bia ase. Erade nshiro bibia rade biara dana. Okai de na yas one adult show. Na wo hwe bi, odi bi tu ne hofo. Koso a na hwehwe ye e wo YouTube. Original na yas one TV. Medami kunu na safo kantanka. Ase me chia no baby obi. Any Hamburg for, any Germany for, abritre for bibiara. Afi Madame Papa Reverend Obo for Asimichia, Papa baby bia will be and I say, Enkoma, One, Oyere, Queen, Sierra, Namijamo. Afe Prophet Pega Tamaklu, in Chakasi Enkoma. Afe so. Doctor, Isaac, Ousu, Bempa, Papa, baby I will be in Chakasi Enkoma. Afe Madame Director Isaac e Japan, Cashes, Metanase. Afe so. Midi opi papa bi na ho dwona no ho fe no ye handsome MTN everywhere you go me sound man so who say sound ni me clear dia atukuba me sro nya ba akono emfa say me hye me atukuba sound man handsome sound man avi me da me crew ni nyina ase me chia me do papa bi Vera ahofe tumpus pululu me chia do fo nyina me chia me be create ena me maame ebusuafo nyina makram kosoa na hwe na nim se yen no da ne da ene ma papa ene ye de brem ewo then na yes adult show yiso na me nshramu o pese o sponsor me odo me number no 0244 506 706 0244 506 706 and I say 0244 605647 Midiane original Nayas one aka Mrs. Safo Papa B. Love you. Bye-bye. I'm so happy watching my mesmerized body lines. 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 I'm so happy watching